Kardom pini bertar jik tha pini prime time news than bang pini li imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cepat jermi dam de aprang bertang kung pi arjik tha. Arjiding klipen kiso ka cholong dilibe kiso ka chilang je phan Karbiang long autonomous council atuma phan kerap ka chohang. Chennai long bang thong kep sosik ka chong dada matum Karbiang long autonomous council CEM tuliram long hang phan kerap ka chohang thu. West Karbiang long along District Congress Committee mai phu sarthi kram sai hin pen NFSA sangkiron ponalong aning kang samse chepaklang. Bertang kong PR jik dada pit putar bertang ton pen cepat jermi dam senang. Chandra Singh tia mitha kia dat pen don paris sila chongnar kebra phora la tumapan sabon la pen serve kiron pon asai kedeng. Lumbajong constituency angkang dipualong gas go down along Radapan Chandra Singh tia mitha kia dat pen hadak Radapan COVID-19 hour pen ki pajok bunjapan don paris sila chongnar kebra phora Radapan sabon la pen serve kiron pon asai deng. Lapen ke theke dingatum lapen ke plangki piatum tak mathapon nonapor ki sungahut asabet sita kirab dunjia phanta akia inki sang hopen training report pedo matipong gas godon na dungolong nili mithang jungjung ben radang no ke wangi lo pelo je pirthak non kanglang bluk covid-19 mate coronavirus raso kiso ben elitum sarkar hi meda dilong lo je labang so kiso ben chipa joi padang te sabuni plang be sistemi hirip jing roira hammer gitu chipa jok la asia tawar pura la si theglong lo nili pini lada labang so habar long kidu kela tum dupi pen hajira choklem jot losana tum dupi sabuni plang chana bi hande ka dure do la si la sasu sabun nili jungjung ben sabuni plang surf packet desi alali dupan pini pajir pan siwang iklo la pen pini an pen nili tung ladak don pharoi sira sari kuri rapho ahem ahum mapang nili ron tekang lo pen theklong bom lang non aru losona taksi non baini korting jire tum ta bang tu bom lang ni mali bang tu bom lang la si puthat haptai si ba pi aku nili loson thot si alang jam sabone plang ta pajir ji puti nili mata poni lo pen nili bangso news 24 through di pen ano tin han pachini kang tung lo pelo je ile tum Karbiang long bong gitu thek muchor re muchor tum plang muchor phi muchor tum ke thek ding tum rong dam pen sabune plang wet sar packet siwet tekeron ji phan nangli divanili chuning ri pati krim la lasi ano tinda emethang khai methang long ri pani le chima thapo Dipupen camera person Edmerson Kramsa cerap citudun pen berta pangdakpon jiten teron news 24 Karbiang long. Pini suru pathar constituency arlo along kedo number other sa along dilip be kiso kachilang japan kirap kachahang. Hain koreini suru pathar constituency angkang number other sa hawar dhoram sing be arong along longki be sopo dilip be alangli ningkan surini rakre ke thomaningkan kiso cholong lokpen non pini arnianta alangli kiso chepami japan ajala pidi penta vedar lo lapen tangka katuri atweni puta alangli thanpon. Dilip be kiso ason lahelo akang dogalong arlong dokhok lapen isona bangke abi bong hartik le makiso pusi alangli thanpon. Kidamtang ningkan surinya cricket thomaningkan ahut jogot sing TMLA ki dohu difu civil hospital along selang konsi nelo puajok hem chuan lo bon tanon nang chiso tudet pen se chilang ida mowe tangka kature ki dukilak pen ajok la sisi kachilang ponjia phan akerap nang pipon thapu Karbiang long autonomous council CEMEM MLA MP atuma phan alangli ki son e bang pherangke humri ponahut berta nang pidun kiduk thekti machilang barsai badalo lasi nang tum so rat tum stame ninghang kajeng so pen nang dirapte ning samjen pop osini jordom lo tatum phanta PMCM tum phanta suris kadom Bali pathar pen irai rong pi churap chitodun pen berta pangdakpon jotno sing be news 24 Karbiang long. NSFA sangkiron ki chokche puthak District Congress Committee mai phu sarthi kram sahin pen ningkang samse ka chipaklang.
Pinyar ni kangsam porphai simalong pen Mondol Congress Committee Kironia Sahemalong kipadopon press meet along Sartekram sa alangli NFSC asang radapan kironing kangsam si cepaklang pon la pensuri si kironang jatangka kiron along tami political issues pincong dat puta akoy pipon jong si political issues pincong jipulo tangte ladake nitum Congress asong penke chikoy dun tekte pusi terpon Autonomous Council pen non la National Food Security Act asang non me farman jitu keron je bangke ki pudam la puhelo je BPL APL la pen non BPL la tuman ta sang pauman thai pusi ki pudam lasi nitum Congress ahin pen ki pudam ang tungo bangalalo je BPL non BPL la pen APL la tuman ta pauman tame anta BPL la pen non BPL pan pakom si BPL la pen APL pan pakom si non BPL pan rondam ji po bang nitum Congress ahin pen mang ki pudunang ye bang la bang ke alam theto chalo atema non BPL la tum ta long nang ji anta APL la pen BPL la tum pan ki pi ke pakom pen bang ke nitum chekroi dun tekte Kironi pen berta pangdakpon Mohon Teron News 24 Karbiang Long Chennai long pang phoke pachong da damara tum Karbiang Long Autonomous Council atuma phan kirap kacho hang thu Det piang kang along COVID-19 na journey det pi lockdown ke pat thu loga journey pitung reng thama constituency lo kolonga inglong birik rong merdan Karbi rong sopi phahini pen pangthong kep suse Chennai long kachong dat pen non kaching thang loga journey Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan nang rapek nang jipu kirap kacho hang kidam tang ithiru thom sose lo aprang sitame Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen aning ke me pen alang lituma phan kirap ta jir long lo sitame arling ke duwa joine ke chola pen hem phara anam pinang ko ga joine ik lo la sojok noni thomni pleng kai tang lo alang litum an ke cholong le pusi perta nang pale la si aning ke me pen ake hai tuliram rong hang aphan kirap kacho hang thu Dongkamokam pen berta pangdakpon Digonto Terang News 24 Karbiang Long Pinia berta lapan sikang tonik lo tumi thakmi kardom